ndindo ambila ko buka bolu ditu dalelwe bolu buni muye nabu buri bukala butangile ba nyunywa lwimba nyunywa lwimba hatukolela baba ba muambe nikibugalenga buinai nyunywa lwimba nanshiye mukatoka bula bakadi bantu basanganyibwa hadi nyunywa lwimba ufika hu bantu wonso bazakala mihanu ibanga dizakalala mitelu binyungana mbo achinyi bolu nyunywa lwimba muyi nanshibene bidiri bya muri tunga dya kongwemo mwa kumanyika bumukongwe mwa nyunywa lwimba ye mwakule kadi udumanyika bishinchi mwakule udumanyikila kwa bakumbele manyika kudumuka jebeni bana bebe bani bakumanya kadi kwa kumanyika mukongwe matulo tubatela bolu bebe to kadi buni muye na bulelwe mbudi butangila mushindu uduwanga tabu anyi udutangila bubanyunywa lwimba baba tangila baba jebula kabayi baba tangila bu bantu badi benza mudi mwa kunemeka to baba tangila bofuchishi ba mulamu nyunywa lwimba badi bayitangila no mudi bantu onso bayidanga nanga bene chidiji ku matunga mashishilangana hadi bafika ku chinsansa nyunywa lwimba wa ku chinsansa udwa kula mangala asatu mfrançais ibiji anyi mangala makumwanda mukulu mfrançais isatu urumona mwine chididi ukaduza kala nungu mbangele luko bene chididi nemeka ibaka mona kamba wowe mumenye chididi heturi bamanye bunyunywa lwimba bwa kukuha ngomu giwetu mudimu chidwe mumenye chididi kadi kwa tubambile ni chididi chihangandu bulo bomayi chididi chebachi naye mudimu chimanyamu kuno mwaweka chimensha bantu todu chimensha mukajeba ni bana bebe munzu mwebamu anu tetu biye kwangata ngomu bayihesha bantu kiwe kumanyika walu mpindiu tukadi twambeni mwene chididi kampanda honorable chibulundu muiye kuchalu chandeka o excellence kangwenda muiye kuchalu chandeka banyunywa lwimba kuokolokana ni bakwe tutuko mwakajila kuchihalu tukwele ngongo ushukula mutu wambeni bakwe tumbangele ngongo tuyeneba muaburu kengele mwa kumushaku tetuko kutalaja ko mumino ukatalejile munda mwanzo bungayeba ushiye nyunywa lwimba hambelu mikutangile mikwinjila wewe bensu bubahiga bebwewe nangu bintu bya lunchi bidi binyadi watukambe ambananye woni kudi monsieur bo pesa ye 30,000 wakule mudi ngala dinadi kudi manyito bintu bibi kare hedu umwana nyunywa lwimba yabatoka mushindu mfulanga idu baha wewa mfulanga uni ngambe sunwewe mfulanga idu hesha batoka mfulanga idu hesha banyunywa lwimba bakuchinsansa ni bakulubumbashi urambeni mudi mutu tetwenza munemwemo kiwa mampundu wabobu kwa bisabata musomba kunshikwa chibini mukajeba uje bifoteki mata mabijunda watu kahambelu wowe ni be monsieur les journalistes venez maintenant bienza nubuni udimo kubahama kutabuni bienza buni kweni mfranga moyo mubiki uje nawo tangile bukola bwa ba journaliste wowe mubole mu machine mele muhuye mulenga wendwenda bende bakutahila kachi nyunywa lwimba yendi tuta bisabata hanshi yifuma kuchihalu lwa makasa yendi kulonda weni twayi mu honorable twayi mu excellence tufika mweba hatula kumfulanga ni hatuka wewe nyunywa ya lwimbe ili kukwachile wewe mudimu wanyi eshi ili kwachile mudimu wa fami wenu nangu tukata tunemeka nayo tunemeka kabiri nyunywa lwimbe bwaluki di tuhabukola kabe ba kulo bwe mu mbujimai kabe ba kulo bwe mu kongwa mungalata mubulaba bujim wokuno mwakumanyika to nemeka nyunywa lwimba bwaluki di mienze kidi minu hotulo kubantu kidi minu songa kidi minu kela yema misanga bakwa bina kabamena ni mwakufunda mfrançais ito banyunywa lwimba baba leje mwakufunda mfrançais lelo kadi ujisonai uyakwila hampala hamenu minayi kayi minona to wamba nanyi woni kudi nyunywa lwimba yende hamba bamanja mbanganya nemeka nyunywa lwimba bolu kabwa kafuyeleni mukenga munshimu tunemeka nayi tuwata mundi monsu mwaditunga dya kongo bakutumisha kumpala kadi nanga nemeka nyunywa lwimba kinenu babande mu machine nyunywa lwimba lwa makasi utuku mikuhakana toni munshimu wa makasi lwa makasi myambula michi anyi myambula bilibikwata byamu bya bindi dimbi bikwata kubyanza binga biteka makaya bende banyema kana bakashini bana bafolukota kumbelu we musomba mu machine mumvo bimpa ni mukajeba ni bana beba matama bijunda bitonsons kakuine dishilangana hangachi ha journaliste anyi kamona kam ya kuchinsansa ya kulubumbashi ni amuchimenga chambujimaito yonsu idenza mudimo momuheli misangu ya mumbujimaye mimanye mudimo miheluja ba ukwata bimpa ni byakana bindadi wo ufika mumbujimaye udufika ni tukayeto batwele kulunungwemo twenze bulampi lampi mwina wachila udi chifwa mubandi tukaya tunungwemo ambana nyoni. Moi, j'ai des relations avec des journalistes de Kinshasa, j'ai des relations avec des journalistes de Lubumbashi. Bien sûr, les journalistes de Lubumbashi, ils ont des chances. Balonga ni migande ya mu France, teto balonga ni migande ya kulupata pata, ni ya kunganda njiko sumomus. Mbato ya kunganda njika. Pindi ukumakut, haturi tufika hamakut. Ya kuchin sans somo mwagoto le mikese. Ida nu chinu $100. Pindi mumujima yemu. Nyunyolu mbaka mumu kuna nani luka malwando la nungu kwa kuna nyunyolu. Wamulo ramani je leur ai donné l'argent.
je leur ai donné l'argent. Makuta tu wa hatul mun pa mo bam. Adi binununu makumi asat. Kibi wa mo hatul heba ya mudi chinta heba yugol. Ya mudi ta cheba to mo ele tungambi jela ton sulo to na binunu makumi asat. Wa to na nguto wa to banga jambani. Bon, vous allez couper quand même là où je moi bunju mutamba kuta tonner ouais nous couper. Tout couper ni bien mo ambidi we mo. Neme ka iba di banu ensa chinu diachi. Urusanga na honorable Chibulundu. Excellence Chibulundu. Boss Chibulundu. Udu fika mu nemwemo wa ngata franga 30 000 francs congolais. Binunu bien franga bien mona mo ko makumi asat. Uheshe nyunywa lwimba mumpaye wanyu muhe binabi kubyanza bindi kuchini sasa udufile $1000 chinunu cha mfulanga cha mwana mu America kichidu file kunto kwa mudimu mwanzela kadi mudimu mwanzela kwa bweo mudiba ambani mudimu bangila nukumbele mudimu mwanzela kwa bweo mani vraiment tu as fait du bon travail hein tu as fait vraiment je ne savais pas que tu moi kala bana ba benza mudimu anungwemo bindi chidi muchituka usangana yevu muha 30 000 francs ukadiwenza mudimu kuchini sasa pinedu hingo kuchini sasa kuyo mwenu kabido kwa ambani vraiment on a du talent. On a du talent, vraiment. Chez nous, on a du talent. On se fait benza fierté wa kasai, benza mudimukuchin sansab. Simbaka sayen. Bana bagwetu vraiment bajini talent ya digam. Kadi bajini talent hatu yo mwenwa. Papa, mo yumubiga yudu na wewe. Kutu yo munzambia. Pindi munzambia mu galu diyo mom. Chutu ko keba mo munchinyi. Udani zambi wanyi mbene shoko bako bukwimuba nang. Mfranga nyako byanse bya bantu mukula manungu mutonu chisedi. Byanse buya muka jumukamba mielo kunshinwa kujibai. Udu musangana hadi ufika kuchin sansa, umusangana wendu bandisha magaye. Mais nous on a des génies hein, on a des caméramens berbamanya mo kwanga tindi dimbivimpa. Bon, on a des journalistes qui vous parlent professionnellement. Wow, qui sont ces journalistes? On a je connais un Chiola, un Franck Chiola, je connais un jeune Jean-Baptiste Agabeya. Vraiment ils vous font du bon travail. Pinyo tu vuneba. Mianza no bomo di mwana, umwela kadibugu dichi, kai mumanya mushinga wako to pinde dibiri kadibuga mata, ukadu kunza mesu bumwela ludimba moyi, wanduke bakadibuga bakamachiche yao. Pinde u havo nabu kwenu wao. Bibu mubenzela kumbingani, hatuulu wao. Chitu benzele chansongu nchingani. Bakumanya ni wewe mwine kimwana abu ni bantu abu duma ko batompanda. Pinde u muri motu tukwenze no chana, dumutu mondatu bumpikani. Tulimpika yebe ya tukwenze mudimu, benze bubine izalela. Benzela mudimu mwa Egypte bela myonji hamakaya kaba ini chidiba jeni chidiba noto abintu biga bijik neme ga banyunyo lwemba anga tamfulanga yendo muha hadi mu kwenzela mudimu kakwini dishilanga na hanga cha nyunyo lwemba wakuchin sansa ni wa mumujima ito mfulanga ni do fila kuchin sansa ai kumujima ifila gabidi kwegadi mujala kansa kansoko moyo wako nawo kadibune na bwa kubukesa minganyi binepi mfulanga nyako byanse bya bantu wanyi wo ngai mudisambile Mwina mudisambila mbidu kenza mwa mbinganyi. Hidi kanza bunene kununanga makufit. Tulimpika yebani. Bambila kwa tuni chilembi ile mwetu. Nanshi ba mulolu sombela uyeni kantu munsaw. Ndingela twasikijile ni kalumbandi kudibetu bonso sombela batulonda bilengani byakana. Ngani kutangila mu matunga amona mwina Amerika nanga mu Atlanta tudi mu matunga anyi mu ya Georgie mudibikala batutangila kuli pastor Moïse Mbwebwa mando wansembele wa madondo antambo wa isatu wa ibidi kumpai ndingwela kalumbanji ndingwela moyi Benjamin kamusa u muketo wambui urihenda utulonda bimpani byaka ntutukwela kalumbanji na shimpasta Patrice Kabudia ngoma kafulu kasa ulimwikala mfumu wa kabukulu mbi miyandi ngambi akabukulu mwabewe ndingwela heba moyi utulondela mu Atlanta bako tubonsu badibikala batulonda mpindie bumudi ndumbulula Innocent Kimbundulu ulimwikala utulonda bimpa ni byakana urika bidi ado kazaji utulonda momatunga mwana mwina Amerika china mwako moyi Pascal Mwamba udi mu chimenga cha Paris mu ditunga ya France Jean Mpoyi udi mu New York na sha mukalenga teo kabongo ye unyane to amatukonsu udi kuliseka lwa Canada china mwako moyi bakwetu bakwa mu di metre John Mbombo mitango mbadi batuto mpanda abamba ndumbulu badi benza makanda kasai mutoka ni badi benza makanda kasai mwala bala chino mwakuwa ndumbulula dadi mboma na shikubenga kuho moyi ndumbulula dezi mukebai aba kibedi benza bukola bwa bandumbulula kindumbulula ulimaya mulwenze bundumbulula bagadi gadi mufika mwakulumbulula muntu bidu amba bidani byachana bidu muntu amba byachana njingela kabidi moyi kudi defa chibanda kuluseka lwa Angleterre bangatra bidi moyi kudi mukenga wa Chambouy mu Irlande na sha baron badibanga mu ditunga ya Irlande ndingele myombo muchondo mwabe unungu ngambani kwetu bambile ni wamwangala kutudi njilu waludinga ditugu dumwa kuhinga mwenu mungolo kadi mena manyai ni bakulu bantu bambile ni
chikalegeta chikalenda shima mujulu ujile ni bayeba gunshi kwa chibi da buluba bukwata ni gambila baba yanshin kaba ku yeto ndingela kalumbandi kudi franga chola uvo hanyima hachamo cha bindi dimbi ani champongo landi dimbi mwakundu tumina bihanga bi mulu ntandala kubi huidia kunungu ndi mwadam vit kabe mwana mulu me